Greek to Urdu, Lesson 1, Συναντηθήκαμε στο τρένο. Συναντηθήκαμε στο τρένο. Συναντηθήκαμε στο τρένο. Συναντηθήκαμε στο τρένο. ہم ٹرین میں ملے. ہم ٹرین میں ملے. We met in the train. We met in the train. Greek to Urdu, Lesson 2, Ο Σύρμος για τη Θεσσαλονίκη αναχώρησε 5 λεπτά. Ο Σύρμος για τη Θεσσαλονίκη αναχώρησε 5 λεπτά. Ο Σύρμος για τη Θεσσαλονίκη αναχώρησε 5 λεπτά. تھیسالونیکی کے لیے ٹرین 5 منٹ میں روانہ ہونے والی ہے. تھیسالونیکی کے لیے ٹرین 5 منٹ میں روانہ ہونے والی ہے. The train for Thessaloniki is about to departure in 5 minutes. Thank you very much. Don't forget to subscribe, please. Greek to Urdu, Lesson 3, Η ανακοίνωση από τα μέγαφωνα στο σταθμό Λάρισσης μεταδόθηκε 2 φορές. Η ανακοίνωση από τα μέγαφωνα στο σταθμό Λάρισσης μεταδόθηκε 2 φορές.
η ανακοίνωση από τα μέγαφωνα στο σταθμό Λάρισσης μεταδόθηκε 2 φορές. मेगाफोन से लारिसिस स्टेशन पर 2 दफा ऐलान किया गया। मेगाफोन से लारिसिस स्टेशन पर 2 दफा ऐलान किया गया। It was announced twice from the megaphone at Laris's station. Greek to Urdu Lesson 4 Isa που προλάβαμε να μπούμε στο τρένο λίγο πριν αυτό ξεκινήσει. Ίσα που προλάβαμε να μπούμε στο τρένο λίγο πριν αυτό ξεκινήσει. Ίσα που προλάβαμε να μπούμε στο τρένο λίγο πριν αυτό ξεκινήσει. جیسے تیسے ہم سے ہو سکا ہم ٹرین چلنے سے پہلے اس پر سوار ہو گئے. جیسے تیسے ہم سے ہو سکا ہم ٹرین چلنے سے پہلے اس پر سوار ہو گئے. As we could do that, we board on the train just before it starts. Thank you very much. Greek to Urdu Lesson 5 Lahan Asmeni Tatopisame Timikrimas Aposkevi. Lahan Asmeni Tatopisame Timikrimas Aposkevi. Lahane Asmeni Tatopisame Timikrimas Aposkevi. ہنستے ہوئے ہم اپنے چھوٹے سامان کو پیک کر رہے تھے. ہنستے ہوئے ہم اپنے چھوٹے سامان کو پیک کر رہے تھے. Laughing, we were packing our little luggage. Thank you very much
for your watching. Greek to Urdu Lesson 6. Επιτέλους χαλαρώσαμε πίσω στο κάθισμα. Επιτέλους χαλαρώσαμε πίσω στο κάθισμα. Επιτέλους χαλαρώσαμε πίσω στο κάθισμα. آخرکار ہم پیچھے سیٹ پر آرام کرنے لگے. آخرکار ہم پیچھے سیٹ پر آرام سے بیٹھ گئے. We finally relaxed back on the seat. Thank you very much. Don't forget to subscribe, please. Greek to Urdu Lesson 7. Thamena Stinemfi tu Thermaiku Thessaloniki 3 μέρες. Θα μέναμε στην έμφη του Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη 3 μέρες. Θα μέναμε στην έμφη του Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη 3 μέρες. ہم 3 دن کے لیے نیمفی تو تھرمائکو تھیسالونیکی میں رہیں گے. ہم 3 دن کے لیے نیمفی تو تھرمائکو تھیسالونیکی میں رہیں گے. We would stay in the Navy of Thermaikou, Thessaloniki for 3 days. Thank you very much. Don't forget to subscribe. Greek to Urdu Lesson 8. Μια επαγγελματική συνάντηση του Γιάννη έχει κανονίσει για την επομένη το πρωί. Μια επαγγελματική συνάντηση του Γιάννη έχει κανονίσει
για την υπομένη το πρωί. Μια επαγγελματική συνάντηση του Γιάννη έχει κανονίσει για την υπομένη το πρωί. جونی نے اگلی صبح کے لیے اپنی ایک پروفیشنل میٹنگ طے کی تھی. جونی نے اگلی صبح کے لیے اپنی ایک پروفیشنل میٹنگ طے کی تھی. John had arranged his professional meeting for the next morning. Thank you very much. Don't miss to subscribe, please. Greek to Urdu, Lesson 9. کہ ایگو تو وریکا افکیریا نہ تو اکولوتھیسو. کہ ایگو تو وریکا افکیریا نہ تو اکولوتھیسو. کہ ایگو توری کا افکیریا نہ تو اکولوتھیسو. اور مجھے موقع مل گیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں. اور مجھے موقع مل گیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں. And I found the opportunity to follow him. Thank you very much. Don't forget to subscribe, please. Greek to Urdu, Lesson 10. Πανδαχέρουμαι όταν επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη. Πανδαχέρουμαι όταν επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη. Πάντα χαίρομαι όταν επισκέπτομαι τη Θεσσαλονίκη. ہمیشہ ہمیں تھیسالونیکی کی سیر کرنے پر خوشی ہوتی ہے. ہمیشہ ہمیں تھیسالونیکی کی سیر کرنے پر خوشی ہوتی ہے. We are always happy when we visit Thessaloniki. Thank you very much. Don't forget to subscribe, please.